teikt, ka dzīve dod iespēju, bet šīs iespējas jūs paši šajā turnīrā esat sagādājuši. Nekad iepriekš nav bijuši spēle, kur mēs uzvarot varam būt otrajā grupā. Un nomināli vajāks pretinieks priekšā. Nav beidzies turnīrs. Loģiski vienmēr pastāv risks. Bet kas mums tiek prasīts, tā nav ne burvu zinātne, ne burvu triks, ne raķešu zinātne. Tā bija. Gatavi? Yeah. Well, I think Canadians were surprised by it, but I mean, we've seen upsets before, right? I mean, Latvia beat Canada at the World Championship a few years ago. Latvia almost beat Canada at the Olympics in 2014. People forget that. It was incredible how close that was. It was 1-1 in the third period. So, yeah, I think the more countries that are competitive in world hockey, it's better. Well, I would say that when you talk about Latvian hockey, you always talk about passion and heart, and it's clear what we've seen here. We saw it at the World Championship. We see it every year, and we're seeing it with this junior team, just the way they play together. But they don't get down, they don't get rattled, and I think it's amazing to think about the fact that these players play in 10 different leagues in 8 countries, and yet they come together like that. It's amazing. Paņemam šodien 3 punktus kā komanda, kā Osts teica, spēlējam, cīnamies. Aiziet! Jā! Mēs! Latvija! Šeit atceramies, par ko runājam, par Forčuku. Viņi griež tojā. Labs līdzsvars, spēlē ar ripu un bez rips. Šeit karstām sirdīm, bet vēsām galvām. Aiziet! Jaun. Daudz laiks Lebronam. Nākamā pietura. Vārds, jā. Positive to build off of. Now off the face on the chance score! Simon Seidel snaps it home, and the Germans have the lead 19 seconds in. Mēs spēlējam aktīvi, mums metieni 4-14. 4-14. Viņi vakarā Kanādu spēlēja. Visi iemetieni zaudēt mūsu zonā. Vairākumā iemetiens labi, tagad izkapājām. Tur gols bija jāliek, ģimam jāliek gols. Tie momenti tur vairākam ir, bet mums kaut kas šeit ir jādabūna arī. Mēs kustinām kājas un šansēm. Atceramies 3 stūrus. Dzen, šie paliek. Leo Sump wins that face-off. Here's Schaefer. Oh, shot score! Edwin Trautmann, the captain from the point. And now Germany has a 2-0 lead. Trautmann able to walk in. Your first suspect to score for Germany. He has played 6 games. There's a picture of score! That's Matejko, and Latvia's back in it, down 1. Eriks Matejko. Mēs ejam trijās. Viņi spēlēja vakar. Mums spēki ir pietiekuši. Mēs vakar garšīgi paēdām. Beidzot jānāk ārā tam steikabiem. Jūs parādījāt 3. spēlējā periodā ar Ameriku. Spēlēja 2 kārs. Krēja tā kā patika. Ātri kustinām ripu. Dabūsim to golu. Davai, aiziet! Back to Poulant. Osmanis walks in and shoots goal! And the icing cost the Germans. Osmanis with a tying goal to make it 2-2. A scramble draw. Vernieks kicks that ahead. Lobs it towards the empty net and scores! Germany got Manoha back for Lewandowski. Shot scores! There's one. 2:24 to go. Matejko gonna try the forward. Moves it on Schwartz. Matejko shoots goal. Eriks Matejko. Overtime winner for Latvia. And the Latvians have won twice in the preliminary round for the first time ever. Sveiciens Fiņķim! Džeki rīt vajag labāk. Es domāju, ka pirmais periods mums parādīja, ka mums jābūt gataviem uz katru periodu. Un mēs zinām, cik mēs labi varam būt, tāpēc vienkārši rīt jāiet un jākapā un ar ceturtdaļfinālu. Nav raķešu zinātne!
Nav vietā ikdiena. Par tevi, par mani, par Latviju.